tunihin vanuya leng in pi palace kiti hola a alin pen som langa tabang anaseo hitin hichi leng te le a in sungmi te ho chenna in palace a hilo le castle kiti ho hi in hoile in nom levis le luxurious thena kisim in hola azong achung nung penin apangin abang chu alet dan acres asoma lin alain ain sunga chun indan aza asimin a umkin in hi leng in pi lin hola a akhat na dingin Buckingham Palace kiti hi ga vema sa peno hitin hichi leng in pi hi lekha simjo si tabangin ihe su ke dio hi in phat khat laya vanoi gam lin ta anawai homa analu chan su British ahilo le England leng te chen na in mun hi hichi leng in pi hin indan sung hoi ta chi jasagi le som sagi langa anein jinja ho ading monga kisim gina indan sung som ngale ni jong anei kinin kisilna bathroom som sagi legin anein office indan som kolani jong anei kinin hi hichi in pi hi alet dan asunga cheng ho jing jong ake tu su ji powin England leng te hin United Kingdom gam sung hi kulpi le in pi lin ta tampi adang jong aneyon ahin la chila achun Buckingham Palace jong hi anazawa kumjani walam ahin nei wa hitain hi ja hi khangthu simle thu simza chum jong ahin nei towa ahin tu pe hitain hi Buckingham Palace hi zuding hi jong le aman mong hi ki hi sam hen lang hi le abon bona hi $3 billion lam hi zo dinga hi abanin ani na dingin Winter Palace kiti hi Russia a leng in pi in kisim hola a avet hoi ma jing khat choi hi hichi in jong hi Russia gamwai hom monarchs ana hilui ho adinga a chen naw in pi a hin mi mit lama ma jing dinga baroque style a kisim a hin European gamsunga dinga jong tourist ho mit la penin jong apangin hi Winter Palace li dan hi a in sunga hin indan sung sang le zanga aum jowin asunga hi guide na bolding aum lawa na changa na chi a na wale good le na man te ding a hi banga lin leng in pi a hin asunga cheng ho zo si jong ki he su puin tin jingka chenga mai su tha ki mujing ding dan khat hun aum do en hi Winter Palace sunga hin artwork hoi ta le thupi ta vanoi gamdanga ki muzolo tampi jong aumin a in bang dunga artwork kita tampi ho cho tourist ho kisanin jong ipp hi a izat mong kita hamti ho jong asim do lel jibin hi hichi artwork hoi ta kita ho hi khut thim mi minasa mithupi ta za chom ho kona kila khoma ki koi tu ma hi aleng in pi kyu se helawa asunga khanglui thilman lu za chom tampi ki koi ho ji ajong hi Winter Palace hi cho zo chi hilo priceless ti thei khop sen hi do hi abanin athum na dingin chetia di cambod kiti hi na vekit lewan lengte in thupi ta ho akisei ti nga hi le mundang ho chu thu chum hi tale friends kam lengte thu seilowin da la thei a hi ji poin hi aji chu friends hi vanuya leng in pi lin hola a khat chetio di cambod kiti adinga hi amun pi a hi kinin hichimun hi mundang sangin aza chom hle ne hi friends a Lori Valley kiti namuna hi leng in pi tampi le kulpi tampi uma hi ja hi vannoya mi hon aha he di senwa hin a hin hi cho zo sila achun chetio di cambod kiti hi aman lupen a hi kinin hi hichi leng in pi khangthu sim hi 16th century laya kuna cho hung ki pana hi tain friends leng tampi ho adinga anga amunule a chen naw mun poimo ta kha jong anahia hi hichileng in pi hin jin ho ading in indan sung za chom che zali le som li anen a in sunga chun mun ong lin ta jong anei kinin a in song mong chun kal to na ding kalbi lampi som la thum zen anen hichi ho khu leng in pi dang ho a to jong akibang puin aza chom be ne hi asunga akidan na pen ki kha cha hi le hichi kalbi ho chu double helix spiral se ma kisima hi in mihim DNA se ma kona kilado a kisima hi ti in aseyon a design mong hi Leonardo da Vinci mama in anasima hi hichileng in pi ahin sakol ho chena ding a na diu
stables kiti ho zong akisim kinin mundang danga ho banglo ta in hechi leng in pi pen hi sakol sang le zani lam chandol dingin akisimin hi abanin alina dingin Royal Palace of Madrid Europe gamsunga lengte in pi hola adinga vet hoi mama jing avet hoya avet lom dan chu hichi tabanga hi ata akisim do ding kiti hi ta sanlel om na chang zong om ji na hi haji chu a in pi in ki gun dan mong mong hi film a hi lo le movie ho adinga kisim thu ho hi le akilomin mi hiam chen na ding dan hin zong akilo ji po ne hi hinla hi chi Royal Palace of Madrid hi lui ta hi tain 9th century lama kona anakipan a hi tai ne hi a hinla tua ading na lai pen wang hi alui pa 9th century laya anaki sapa bangbanga chu 18th century laya chu anaki satha kina anaki sim tha hin hi zong le tu ni chana ga sim dinga chu lui mong mong kit hen lai hi hichileng in pi kidang ta hin in dan sung sang thum le zali anen a in sung pum pi le dan mong mong chu 40,000 square feet in alin zoin a in sung zo si chu luxury thenin akisim su ken hi hichileng in pi hi by floor area isima hi le Europe gamsunga dinga leng in pi lin penin zong apang kinin hi a in akisima akisu zoldan ho mongmong zong hi aza chomin abang ho chun artwork hoi ta akiji den tampi zong aum kinin hichi ho hi athang pia art lama anamin chi ma maing Goya le Caravaggio kiti ho loin anasim ngeno hikina hi abanin angana dingin the Grand Palace in Bangkok kiti hi ga vekilewan inzo achu Europe sunga leng in pi ho in se hin Europe hi vannoya leng in pi lin ho le thopi ta ho adinga amun pi khanwa hi ti jong chu e hetawen ahin Asia lama ihung ke suwa hi jong le leng in pi le kulpi na sata ta adim set kinin Thailand the Grand Palace in Bangkok kiti jong hi vannoya leng in pi lin loi khat a hi keu se elowa vet hoya vet lom pen khat jong hikina hi amin mong mo ko na jong hin ga geleu chun athopi ding dan chu he do jeng the hin hichi Thai te leng in pi na sata hi Chau Phraya Vadung panga kisima hin 1782 kuma ko na chu lengpa siamin chen na ananei a hitain United States na White House sanga kho kumsoma ta tina hi tulanga hin a in pi akhun royal family ho cheng ta hi jong leo kumsunga kin le dong thupi ta ho kiman na kinai jing mun khat a hi jing na lai ne hi chu jong le Bangkok nga Grand Palace hi public nga dingin aki hong jingin agam mi hi henlang gam chum chuma kona hung khul jin mi hon jong Thai te chondan khandan chule akhang thu sim ho le Thai te architecture za chumna kidang ta ho amu theina diwa akoyo hi hichi in pi hi lengte chen na in pi se ana hi point Buddha temple adinga jong amun pi khat hin agam sunga Buddhist sculpture ti chu Buddha lim kisim na hol athing penin jong anai kinu ne hi abanin agup na dingin Dolmabahce Palace kiti hi achi sa pharso ta laya Ottoman Empire kiti khanglaya anaki sim do leng in pi khat hin Turkey gamau ma hi hichi leng in pi hi Bosphorus kiti vadung kim vela umahin masanga chu Ottoman Empire adinga avai hop naw mun pi khat anahin Ottoman Sultan nu kha pen pa injong chen na ananei mun thupi ta le hau sama ma jing khat chu hi wa hi hichi leng in pi sung jeng ajong hin thil sim thupi ta le vet hoi ta aki semin atul ho jing jong leng te khanglaya bangin aum jing na lai ne hi hichita banga thupi leng in pi anaki sa do ana jing thei hi dan ma jong ta hin mihim te chi na hi mai a hi ta pui ti jong hi mu the a hi Dolmabahce Palace hi Turkey adinga leng in pi lin pen jong a hin 1.1 acres alin gam alu zowin in dan sung zani le som git lenga anein toilet som gup le git chule Turkey style kisim kisilna gup chule ki khop khom na thei hol som li le gup jong anein Londona punglin ta Big Ben tia ki koi tabang thima khun
Dolmabex Clock Tower kiti kha zong kinin a main gate thupi ta chi thum zong anei kinin hi cho khu tu ni chan gen selo hilin ading jing na lai ne hi chi gate thupi ta thum ho khu the gate of Sultan, the gate of Treasury chule the gate of Bosphorus ti in akimin sawan hi abanin asagi na digin the palace of Versailles kiti zong hi leng in pi poimo ma jeng khat cho hin vannoya leng in pi min aha visit pen in zong aki hen aki sim dan mong zong extravagant pen hikina hi hichi friends gama palace of Versailles hi leng in pi dang ho bangin ama zong hi leng hole leng te chen na in anahin 17th century laya leng na sata ta le thanei ta ho dinga a in pi yo hi hichi leng in pi ki sa na amun hi abula chon leng te hon sadel ki thim chu na ananei naw mun khara hin hinla lengpa King Louis XIV in amun hi ahin su thenga tunia mit mu theya leng in pi sa na kho ahin neya ahin sim do hi aleng in pi sunga bang dunga art hoita da ki sim hole sana a ki sim statue hoita ta ho ti lowin chong palace of Versailles ahin hall of mirror kiti kha zong anein hichi indan sunga hi masanglai French te lengpa aristocrat kitipa khat hin aloi agol milin milal ho to party thupi ta anabol zina wa hi tin akisen hi hichi palace of Versailles ahin mi hon in sung se sa ki pa gurno obol ji ai point in pi pamlam ho jong chun mun nom ta ki hui thana ding mun lin ta le mun nom ta aum kin in hi hichi leng in pi hin ahon lei lin ta jong anei kinin mi hon nom ta avet lewa athat le theina diwa ki sima hi abanin agi na dingin hawa mahal kiti jong hi high mil thelo khat a hi kinin India gam chondan culture chele Indian architecture style chile Hindu ta sandan aho danu to kitu dinga kisim leng in pi lin ta khara hi kinin hi hichi leng in pi ahin sanarong imaho asima suzol sangin a in polam hi pink color akinuin avet hoi le jengin hi hichi hawa mahal kiti hi palace of the wind ti injong aki hen 18th century laya 1799 kuma anaki sa hen chuti ahi le hichi in thupi ta a kisim hi mihim te khut monga hoita kisim hi ti he the hi hichi hawa mahal in pi hi India gam leng te in sung anumai howin aleng in pi wa kuna khupi sung ho chu adei ta wa avet na thei diwa anasa wa hin aleng in pi chun khupi lam kai nga in window zakole som nga le thum anei ne hi hichi leng in pi palace of the wind kiti hi solam kai mi ho dei dan bang ta in apum pi tabang hi pink color in akisimin hi je hin vannoya leng in pi hola a aza chum di set khanin apan sai ni hi ain sungjong bet hoi ma dinga kisima adi sena zan ting le sanarong banga wa ahung kile khodo thei dinga kho kisim kinai hi abanin aku na dingin Royal Palace of Caserta kiti hi leng in pi hoita khara hi kinin Palace of Versailles le Palace of Madrid teni jong hi hichi Caserta Palace akuna hi kilado a kisima hi hichi Italian Royal Palace hi 18th century laya cho anaki sima hi tain chuchi khanglaya leng in pi dang ho te thlathei te dinga anagun a hi zein vannoya Royal in pi ven hoi pen loin jong apang jowin hi hichi leng in pi hi by voluma isima hi le vannoya leng in pi lin pen jong hi in apum pia hi 35 million square feet hi zawa asunga hi hon leile kichep na ding park chele garden ti hojong lin ta anei kinai hi hichi leng in pi sung mong hi alet dan ni khat se a apum pia hi chot chaya ve joding kiti hi ngol hoi ta hi in koima powin azolo ding ai hi aleng in pi hin indan sung sang le zani anei kinin alei tul to kimana kisa indan chom dozen ni jong anei be ki hi aleng in pi sung mong a hin anatong mi za chom hun lei ve kol ding ho hin so mong a man cha ding chele an hun gamleng ti ho le adang tampi jong om kinin hi je hin Royal Palace of Caserta hi khopi sung khat danin chong do tai ne hi
Abanin asom na dingin The Forbidden City kiti hi China a umahin leng in pilin ta khan hikina ekar zakhale somgi chanlam aluzo chule in chum asa nga simlam kisu khoma in dan sung sang khatlam anei hi zein Forbidden City hi Vannoya complex lin penin apan sa in hi chuzong le China gam sunga dinga zong hichimun hi tourist spot lin pen a hikinin hichimun amin than na pen kit khacha hi le 1406 kumchan geya chu hichimun hi Jing Dynasty le Ming Dynasty adinga amun piu anahi kit hi hichimun hi masanga chu leng in pi khat kisim namun bo anahi in ahin la phat ahung chi dung zuin amun hi vel tam ta vei ahung kisim phatau to ena hi le tunia imu theu din mun chan hi ahin lut to hi aleng in pi mun mong zong hi UNESCO World Heritage Site khat zong ahin China gam cultural le historical museum khat zong hi a chule achi sa kum sang som ni lampi a China ten anasim thilui ta ho zong dim set ke kwai kit hi Forbidden City hi Imperial Garden the Hall of Clock and Watch the Meridian Gate chule Hall of Supreme Harmony kiti ho adinga zong a in pio hekinin hi cho sunga hi ceremony za chum lin ta ho chule kipa gulnuk kin thupi ta ho aman jiwa aleng in pia leng pa to na mun zong chu zapi mu theiding le vet theiding a hi ahon kino hi abanin asom lakhat na dingin Sonbrun Palace kiti hi Vienna Austria a umahin 17th century laya anakisa hetain chuchiphat laya agam anawai homa anathunei Habsburg kiti te adinga achen naw mun pi khar hi hichi duke ailole archduke chule emperor sohin agam hi kum jasagi lam anawai ho mohin hiji achu chuchiphat laya dinga leng in pi thupi mong khat anahi a hi hiji leng in pi jong hi baroque style a ki sima ma hi kinin a in pi hi alanga kitu chenin a ki simin alaya kuna ki elang khat chu alang khat to ki bang chenin a ki simin thilum zo si le a ki sim zo si chu a ki bang su ke ne hi aleng in pi sunglama in bang ho zong chun artwork hoi ta le summa cho zo chi hilo thilman lo ta zong aki khai hi hechileng in pi hin in dan sung sang le zali le som li le khadanen asunga chun Hall of Mirror kiti kha zong hi in dan lin ta kha zong ane kinin hich in sunga chu Mozart lengpa amata in lengnu Maria Theresa chale Mary Antoinette lunghol na a thilza chum perform anabol ji in ahin la hichilaya chu ama ho chu leng hinai lo kumgu tila ho be hinalai hi abanin asom le ni nadingin Edinburgh Castle kiti hi Scotland a umahin Scotland gammong hin hichi Castle kiti ho hi tampi awmin hinla hichi hol achun Edinburgh hi mizosi he thei penin ahung do ine hi Edinburgh Castle hi Castle Rock tin zong ki hen akulpi mong zong hi vet hoi ta akisim na chung chunin hichi adin namuna hi akisa alona aji khat cha hile hichi kulpi sunga kona mi ho chun agal mi te ho ama ho bulu dinga hung ho chu phate cha amu theiwa kulpi sunga chu aum tuk theina diwa sim hi hitia chu Edinburgh Castle chu galmi te hon amo khoi pha na lo diu mun sang chunga hi anasim lo hi hichi kulpi hin khangthu sim lunglunum ta zong a hin to pe hin Scottish ho chamthlat galsat namasa chele anokha te ni achun hichi Edinburgh Castle hi abangle Scottish ho a hijin abangle English ho a hijin a hat lamin anato phaun anlo jiwan hi tu hinwang hichi Edinburgh Castle hi Scotland adinga tourist spot lin pen khanin zong apang tain mihim tam namuna umle ding thasi ho ding in zong Edinburgh Castle munawang hin mihim atam le alhom koiman a he phaji tapoi ti in aseu ne hi abanin somla thum na ding in Drottningholm Palace kiti hi Sweden a leng in pi le ta le nom ta khara hi ke ne hi he leng in pi hi 1600 laya chu anake sa he tain agama dinga leng in pi kitup sela ke koi jing khat chule UNESCO World Heritage Site khat zong hi kida hi ahin la leng in pi dang ihin se ho banglo ta in Drottningholm Palace khangthu sim hi achi sa kum zakhat jani ti ho achu anaki chai ahinai point
tu ni chana hi Sweden leng te in chen na anei jing na lai hi aleng in pi sung hi alin mama jengin amun vea gachi ho vekol le ding tour guide ho jong ani se ading in aki koi kinin leng te ho wang chu a in pi noilam kai je machun a chengon a in pi sung alit wal je in a in pi sung wa chu milham ho leng in pi vedinga ahungu ahi lam jong a he phaji po win hi he chiti lo chun leng te in khat jong chu malaren tui kul gam khanin achom ben aga kisim do kharam kinin hi chong chu aven hoi le kinin hi aleng in pi sunga chun adanga ho bangin artwork hoi ta ta jong a ki koi kinin in pi tul ho jong chu vetlom ta ta ina ki simin a in pi ki sa ti laya a ki sim na bang bangin wang aum ta puin phat a che dung zuin asim tha un a hoin thei chanin asim beo na hi a in pi sunga chun theater khat 1776 kuma anaki sim khat zong aumin tuni chanin aki mangjing na lai na hi abanin asom la li na dingin Alhambra kiti hi Spaina kulpi thupi ta khara hi kinin hi Alhambra hi leng in pi thupi ta le Andalusia Spain muna kulpi nasata khara hi in 13th century laya chu Nasrid Emir Muhammad bin Al-Amar kitipa Granada lengpan anasima hi hechi Alhambra kulpi athupia akidan ta khat chahi le hechi leng kulpi kisa amasanga hi akisa namuna hi Roman te in thupi ta khat anaki sa hi in Roman te anzo wa anasu mangzo wa cho hechi in mun mama cha hin sim da wa hi 1333 kumachun hechi in pi hi leng te chen na in pi mong hi ti in official in head pi na hin neon 1400 kim laila avela chun Alhambra hi Royal Court of Ferdinand chile Royal Court of Isabella kiti mun pi ahong hitai na hi Alhambra in pi hi aum nagam sunga Muslim ho athanei na le Muslim lengamin vai anahop dan vet sa na khan in jong apangin amuna hin vet ding le het dinga poimo mun tampi jong aum kinin Code of the Maritals kiti ho Hall of the Ambassador Code of the Lion kiti ho jong aumin a in pi hi hun lei engsil sel hoin hoi selin aum kim vel kinin hi abanin a China dingin asom langa na dingin Istana Nurul Palace kiti hi Brunei a umahin Brunei Sultan pa le ain sumi te chen na in 2.1 million square feet na lin zo wa hi hechimuna hi Sultan pa le ain sumi te ho si cheng wa hin ain pi momong hin in dan sung sang le jasagi le som gi legin anein kisilna bat room zani le som ngale sagi anei kinin apathian hona diu mos mi sang le zanga dol ding khat zong anein polo ki chepna kimangji sakol zani zen vet kol le na ding mun zong anei kinin swimming pool nga zong anein car zakhat wal koi na ding garage zong anei kinin hi aleng in pi min hi Palace of Fate Light tin zong akile doin 1984 laya chu anaki sim do a billion ki khat lam anasu lun wa hin chako na chun aman value hi akal to be jing na lai na hi aleng in pi hi pamla ma ko na ivet tinga hi le achung sang lama khon sana enga ki sim dom khat zong wal se chena ki tung imu di wa hi hitileng in pi zong hi milham ave a chinum ho adingin kum khat sunga nithum tichu Muslim ho Ramadan ki chai zo ting la khun aki hong ji in hichini thum sung la khun leng in pi sunga gachi zo si cho an tuita ta anani sa jiwen hi tune ding in hi chan chu hin tin video kina ki mo ke ding in na bonun stay safe and stay blessed.